Kidukot jangka seng Nyutrap Youth Council hakajing alam usamla Yuda Hunki Shilla President War Jantia Circle kilalet jurep bat petsani yakajing shna yaka surak amla rem muktapur kapalong kumuthit snam haka khayi pateng bat kalet kawan joki padba hakani kathan hakani kajing jurep lalap bakajing shna yakani ka surak kalalong ka torti bat le tangdep daka company kabala yo kontrak ban le yakani ka kam yakarong bala siang hakani ka surak lalaban piet daka kti Hadukat nu kan la ban shan bat kan ne hakajing ya ki kali ki bakit ki mar ki mata ki bakhya amla ban batai ya ki jinglut jingsap na kabanta kan ka surok la bai da sarkar India ban penroy ka khayi pateng hakani ka than jo ka jilla kinoyalam ka HYC kila kerpa de ki bor bahajrong jo ka PWD ba ka sarkar jilla ban bishar ban petbenya ya ka jing trai torti jo ka company ya kani ka surok Serok beri cakap, baik, nang di siang, baik. Keserok na beri cakap kena, baik. Kelak, baik. Ayo tu ketiang. Keserok beri cakap. Tom, takasih nak liang jenis ka HYC War Jantia Circle, ilwan jurip yang keserok hajin banyila i ya ke way ke video ke wala viral menin ba idon ki perlok bahap hane ka area kilakho te keserok. Tendal ni lawan takas nipat kumuseng nilap sisa ba kacing tre jong nusrok kolong ke bat tre torti haduk kata-kata. Haji sya kane keserok kepala ai dak central government keban bus ya kata ke ekonomi ki badon hakini ki dong area ya kita ki local commerce and trade patpengkiu pansuk ya kelek kawan jong kini ki paradok pasnam ki bahap hapok kene kathan waris bat kebani ip kebai sisosi pat kolong keba manta ba iin gusrok banyila kho ya kate gusrok kolong kajing stang jong korong ru kamdei kolong kebabha katu ka karkom siang ya ka mataling ro kalong ka pastang don ki benta pala don mau don ki benta babun ki siap tingi kan ni premjur ya ka jingle jong nu kontraktor bala tre torti siapa pala hajing sya ni dang mut ba kata ka development kan wan kan ne daki snem pose kan kalong penban tang ban yo nong self benefit jong no re haba ki aya kan ni ka development tinagaliang jonyi kaseng ni penpau ba yo kontraktor ba de ban singe mardor ya gane kasrok entah kasi ba umdeshu bantre ya gane ka kasrok ba ladau tre nakaliang jini ni sa le dakiwai pa kelenti ya mantai ni la ong ya kini ginong tre ju ba kide ban singe mardor bat ni dawai u na u ba ude ban kho ya kati srok baro ba un siang biang kan srok ada kum taw ada umle katkum kajing i jonyi kajing lap jonyi kajing agnun jonyi jongki nongsong snong ki bahap hakane ke area ni banse nin yakun nakino kino kelenti ni lalong ki bala ready piang ni yakun nak anyu long beredi piang ni yakun nak anu ni long ki bala kre haji syai damut utaw kontraktor dai kerteng perkat haji syai mut bang perkat ki imlang salang bang perkat yakane ke area jonyi per teng kolong penban perkat tayai la desimen ke PWD ke bahap-bahap kan ke subdivision juni syai gaja hatu kami isa ya kan rekom tre ya kan usrok sibu unu ubreu unsina kayin ke baar huwai kelur tra uhun trai tang si bena arbana kan hapno kadum kan hapno ka slap kan hapno ki pus unhun kum kene ke usrok kim desu bakin sina pok kan ke tanjungi habab ko sina kolong apa bahar kene ke usrok sibu entah kibriu kinkit ya kimar kimata sibu dak kajot hak sipena manuan bakli ya no nyipikir nyimtip pi ya deling baru a baru b baru k nyimyatip tang nakaliang junyin ai bat e ya no kontraktor hakane kata yo tanyi yo appointment menikendo baru deputy CM u sar perston nai kendo panin ujor u ba ya kum ne ujak kontraktor di ban sis ndon ya ka license ban desu ban ai kami i namar
Nani sekamat jauh uyok ki development pera po katain jungi. Entre hiu da une ubriu ni long ki bala persya. Namar nyil i ka kontre jung surok. Kamlong ka ba? Taka daw ni dawa ya PWD ru. Baka de ban sim kia hapo sityo bat kide ban sedang ban ko ak surok nadu basdang ba kidin siang katkum kajing i jungi katkum kajing i biang. Haba kan surok kila ai ke description kan surok ka ba kide ban sina hadu ki kendai teli ki benta. Ki taling improvement ka balak topping bat kiwe ukontok utip hae ubiang hae udunay rokom trei kan usura tena kaliang ni dawa yan nakasorkar bagade bakan pai kemadlem syakane ka tan juni kumba kala ai ni ka development ni kemen ni development ni long ki bala pediang trei nyimsim pediang pat ki development ki balane tang stio da ki arbanai menikini nakaliang ni kaseng pidai i lembai pelai petai kebuar katai ke surat ke basa pelai keluar ki bayasna kamnu kene par ke bar huai keluar tak stior kelak ba kepelong ki brium menin ki ko katai ke surat bat nyilap sisa katai ke surat kolong baterai toti siapa pelat apa nyila ya keren bat kini ki nong trei jong nu kontraktor makiru kisaki ki om kilak stang pelat ke surat ki om ki nyelek kumnu ni dai ki nong bela kata pau ke bapa kita ki he ki bahalor ni ti hap tre tang ban yo bai bela makiru gi no tre gi ba tre no surok ki sotu ba ta kade ke stang jong surok kata kadau na kaliang juni kon seng ke HYC wajin dia di condemn jur ya kane ke jing tre torti ya kane surok but na kaliang juni nila don kita ki nila biang ki kot kisla ki details but kane ko surok ki sedang nadu istri ume ajar pulai hadu istri unombar kemut ki hap tre hapo khatra benai ban pedep yonu surau. Te beladahi ki development ni yo kasakar ke bala ai ni ban uplift ban boost kita ekonomi pensuk ya kalai kawan kumbanyi ong kasok dei belum jong pai ba. Kam tam gani ka than wat is ke dei ke wai ka than ke bala pemi ya kwal tempel hakiman ki jeka kumbanyi ti kwai bat tempel jong ki than ki bahap sini ke war jeng dei baba. Dei kum gani ka surok kapal kin yai kan no ki semji e ki. Plus dala siu surok ke bai keli kan kiu ke bai mar kan kiu te kelek kawan jong gibriu dadon bapang menu ban bas no ban bakli kata tena kaliang jong yin da jisa kan no kam ni yakun bat taba kadohi ladau ne kontraktor umtre ko biang te srok po sitio e na kaliang jong ni dakat case ro ni yakun ban in fight case kelai u ba la tre torti yakane hangta ni saya lap menu badong ti menu babam sap ne kade kam bam sap menu badong ti